Nitwa Veronica Siombua na musiese ni uthote nini wa kilungu cha tunena ni muthenani wa umuthi kila kukea kila wakeli kwambia saili na miongo ena cia wiyo ndini wa TV ya kuya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na ende kilungu ke na ingi leteta ndini wa TV ya Mutongo ino kwa ndini wa YouTube ya Mutongo TV /FM official, Facebook ni Mutongo TV naomba tiendeni wa mitandao ya mikumukanilie ta Veronica Siombua Willy na ni musiese ni uthote na moko ele tukafikie kutambania emwe kumayu ngina muthia wa kilungu kito. Anduma katika lipo. Asante. Asante. Tukabikie na unena na ambaye. Naende ndoge naambia kuoya ndila kwambia muingo ya. Okay je. Utumoni. Ngezi akamba. Mazata zuma bikia. Ndoma amge mabuni yange metelete maye sapa. Neta Bishop Mala na mukedia. Timobea Veronica ndo wakuka kunena na ambaitu. Asante. Asante. Aya mwaka feili monde wa mwezi. Thank you so much. Timobea muno Veronica ndo wa ondocha nita wa John mwaka kumangalesia Lamu kwitwa Mpetoni. Ina muthocha ndini wa kilungu. Asante. Mama yao mwitu muyindi kyondonge. Wakuma kangu nweta nimoli lwe kunumete nangatwa katelembo nikalamu ya tonena. Asante. Ando marika makosa o second timu kile weke kosa. Lakini kosa yu eka ikua thayo wa miaka mingi kana tha miaka yaku yonthe withi wa ni wobwa withi ndo la freedom mundu waka second kama uweki makosa kana wa emie kwitunga netina na kwisilia undu ungwe kana na weka matokeo mayo ni mao na ende ndikwenda tunene yulwa thayo itina wa mundu wa bingwa na ende no tha masaime otwetikilia ila walekwa aile kuikalata. Ni mubia muno Veronica na kilugutu unene omunthi ni kindu kiito. Nundu kuthijela na kuma tikindu kiseo. Na andu aingi ni malikite nthini wa majelani mekite makosa onange matekite makosa. Inagwatie kanafasi ka uthukuma na meta wa POMAC, Power of Mercy and Clemency. Ni kikundi kinu bawani president na chairman yetha Attorney General na thuma likao maprisonini uyu sisi andu ala mobetwe zaidi ya miaka 20 na mobetwe kwa nzia ila itaile na kusisio mafaili mao kusisia kana ni ikwani ila endi na nzia nzeo na noniye maundu manzenya ni na entie kundu kuinga inge Kodiaga Naivasha Langata Tiathi Kamiti Shimolatewa na kundu kuinga inge na nasenganethia andu aingi menthini maya obwa kwanzia la ile lakini nundu maitha matena mutetei ta lawyer na mekala miaka mingi na hali kuye ithathi nzeo itha mbumu muno na maumabu alama taa kwa atakapinda ka kwifundisia utaalamu fulani kana skill fulani na alama ekalite miaka mingi takulilikana o tumwana tunge twakuma na gukwitu tuobiwe twekalile nthini miaka 20 twakwatiwe twi klasi twa mino klasi cha muonza na tunoki kuma twethea twakuyi moka ukaesaithia nimeukia andu na itu itumakia na yubetha na nzia ya umaete yuitha ibinda ya gwe ya thenge andu matuma wa makoko kulia nganya akauma next month ni mumwetikela yu andu makazi ya yange makazi ya lakini baiba andu bauthi na ni mukio numa tuwao kula kine pe umo watwikie pundu wa chao ambao unge atwika mutabanya lakini pe unge utatwika kindu na yu da kuibinda asi okay wala wea actually atwika kingeithu ethuko nundu ku amaniwe maundu asu mamuthembosu yu ikulio thilo okulia ni kana andu ama makuya twaile kala na mwata twaile mapokea ta yu kindu chambe na andu maito ni lazima tumapokee kwanza nombela usiaitwe lazima apokelewe na
ndoswa takana ka musiusu na itethewa o rehabilitation ya mbola ni maguaye pinda ni theba tonde katete na ka skill atwawe bandu akapundiwe undu utona kwika na ini ndambi ye wandu ani momaku ani mom kuiliona nona lakini tikindu cha laisi kila kibo ni andu ala make mamwetikele na kumwitikila ni kana kalembi na atumia na andu mabau na indi ndambi obundi wa mau ti no ti laisi no ngina wese thia ndo amapothe ya muno ni kana ngai amatethesi Asante Faith ye nene sio cha mwaka wa weta angeingiria ndini wa mayela maya ikamakosa alama askati we na mo labda no mundu ungiwe ikie na mailelwa na be kindu kimwandu masia adabe kindu kila isi ne kulika jela mundu wonde anybody is a potential candidate na adabe kindu kibina ni kuma nondu kauma pewe na be mundu walikile ba ategite kosa ewe dunia ya tuika kibindu labda no mundu muka labda no mundu ume naoka auma but ndaisa kwitikila like kila chapeni nundu onake we mwende sikila chapeni yicho nenda unene mundu amuthemboso yu wangulie kulio yani hata kitonde nundu nina cases ile imwe no na release we last month madam fulani aminite ola na no mwaka 20 years over 20 years lakini si aolwa si abika 17 but still that was a long while na we atwikika ni mundu muka waindo ona mume nela wa makwata ni ise numba umundu mukebi ngila numba na ekwatisia numba ko uya twikane wewe ikiata umuwaiye na ti mundu mukayu wibasa nikta undu nditono osakana kama my sister nekale yakona ikwata na muse wakwa so weze the labeki ko kingi to me first and foremost that was an abuse mume kwithwa osete kana ka myaka 14 yatwika ine boke bi obvious ya na ko kana kaka kiliko chako elaka bunia ni weze the lakayuma na kasembe labana kadhiba kesi yengi nayo ni ya mundu waina muume very abusive amuko wake la muthena oila woke mumile wa mukuwa oleile kuwa oleile kwika na yumo the no mwe nundu kwayo binda ta yikuwite ewe amuthena omwe amunosia na amuteka amwe aini gwo no isi kala ka mutumila ka balukandi ethila mindo ya kaukuta agwa baba na no wese you oni mundu circumstantial issue or not amanondo kwika kila yungu tungi ya serikali na muno serikali the national government nundu usiwe mubalone wo nimekite nesa kila kikonetie rehabilitation ya prisons tene prisons was a punishment but now it has become like a recreational center ne bandu muke yothi mukatetheka mukaeka mukekwa nesa na juba ilie skill la wakwata niguo mana undu mayo na yuna kewe unatwa you like cases yuta hivi ni wakwe wa miaka 20 yuta oyu obetwe miaka 20 su na siete twana twili kamwe atiyeke class 1 na kalakangi you see sia disconnection isu siana ni hivi kwa kunesiona we you are a stranger to them lakini nene ndiye the pemindo make yo meta integration process where prisoner weta wae kai wae twendo eta wae kiuki tumbo weta wae na community yo the yeto eta baete we public participation muikolwa ni mulitikana nganya nganyo mwisi ekiata amesi amatesi amegwa ukesethe ila at least ni bethe wakana pe mundu utanatu abana ni ukite ba na mundu ni wa sensitive na mundu la aggrieved you tezu ni wezi it was a very close family members yetu ni mwetekela kwetekela mwitu utwikika ni wewekie mwana wenu kina amwe mailea nange mayitekela lakini na percentage nene ikalea ni wosa wa akatungwa lakini akaprotectiwe that is something I found very good no ni mendo na community no ni amwethemba mau makosa hata and then even the church comes on board ikaniza yoka ni yoka ika usukuma you kila we equality ni how do you integrate yourself to this community first and foremost
ketho na imukwate na ni watu wa ni wenuka take time kumana ni chao kiendelete ni chao chia sensisie wala malikanile na nganya nawo na we identify potential dangers nunu be mundu ona wina wo na iwa brandiwe na kele lirikana wai mundu young wai na family wai na mume could be mume oswe watu anie so be twindu twinge yukela ne no nie cha aya makosa yuta we mundu mukana muno because it is domestic kind of a thing utwa wakwe numusi no nie ma mutwa amusi majendo mutwa kwa mume ningi na uthi na guo umelete baba ni kana yukerwa no katwika no kusiokane ya mume usiokeania na muse waku akili yaku ya tulisiye na wamwekeje even though mundu mukana okilile asenye na ikiye anybody na ena likanile kanisa ni no siongi ninendie the churches are allowed to go and preach ibinda yate ne mwezini tamata ba gwa menga leswingi ni moka amukalika namo na there is a lot of guidance and counseling na ke mwaka waweta bengulubu mbingi ibinda mana ina women's day mheshimiwa Kamene waendete o celebrate namo no ni almost 15 organizations kakena manenga na pro bono services amethukia siakena you will say they at least yela yundu yithie jumatukwa thirdly kingine na notice ye pe mundu nake wamaniye maisha maliela yu au malanza wenda akakosa asiokengi we meme kwani tendeta kunena kuyange wana atumia maibu o maitu maye yange wa asia manye nendo thinye ndiendo sioka batanganya maweto one of the fella atwika aumie tiba ya prison ndalekwa aenda teka thio bukwa musikale ya thio ya to uniform to asikale tu yu ise ngai woya uniform nduyeke ya nduyikate nika natungwe kwa atwa wakotini atwika ndena bail the wenge where sioka musi you say they la jube and more to them but poti bandu waile ikate na engi mundu wenu ayetwe na mundu wenu alekwa mwitikilei nundu still baibandu bange wita musi bwiko musi kwa asante mundu bishop ye konesi oyuko kwi okay no ithe ikuo lakini ti kwando ingi Biblia nela Yosefu waileilo ni mukamusu nebeziumila bata oendeka nikenda esa kuma bau na oyu no wethe kesa kwapen kwa kila mundu we mundu la walikile jela na auma aile kuhil ata nikenda kuwekea edha alikilwe bau ata kosete kuwekea kuke automatically nundu ataekete alama mukoseye na kiwe mwene ndena ndanavoa naende katambo kwa totandithia no tusungia kuliasu musia ise katambo kwa totandithia naende kwa tiwa kwa etha wina mundu waku kana no twithukisie no tusiaisie na wa kwatwa nikiko takiucha kwithi wa kwatiwe na watu wa jela ni kwatiwa kana no kubwa metuki na woyu we mubenduku naende ni kwate no kubikia na utetheka ni kilungu Bishop tuene todo mwoni tuthie kwaku ni swania vazi ni pata muno na Yesu awetie na ye katika Isaia roho wa Bwana juu yangu ambitikishe mauta na bandu banene tunikana ni matangasi ya Mungu kuthagwa ko kindu cha mbeba ikindu kimwe hata Mungu kwa kuthagwa na kindu kila kiito muno ni mubungwa kwitikilika na kemwene kwiyitikila kana iwathagwa yube kindu kimwe ndo nonena na alama tonena mabitile unduni kindu cha mbea baitikila kana anominie chobo no yitikila ona ethwa ya ubungu witikile nundu wobiwe nundu wekala katika kindu tikita denial ni kuonenga mathina maingi na yunundu wa mina kuma wailete kwamba kwejihili we mwene kwamba evo cia we mwene kwamba omanya we mwene
ona ethwa kiai chaguo nebeka undu kekikie na kesa ukotu ikanikanue ene kindu cha muthemba uiketi kila kailiu no yikie somo ya kana ona ngesa ithi akabaluku kabitile bandu bana ona ndika sisia kila kicha keli wa banga kubinduka nundu ko yanthini ni mabundi agwe sindu bingi itikila kana no bindukie na woka katika community ekamone kwaguo no bindukie mone tabia nundu tabia action speaks louder than the word ko mundu asisie the kweli mundu ni mubinduku o amwe ni mauma na tikazije okethia ino ingendile yengeja liambe yori okethia you know lakini ona muine na misungile lo kusungia nitokwenda okukuja wewe tonda biata na nitwe nthini na inumie itikila etho no endo biruka nundu mundu ona tikamu accept ata bangito biruka na biruka na ko yanthini kwi mabundi cio maingi kwi mabundi cio mondo tonda kusile kwani obundi wanilo ni malawyers kwani undu wailitwa yikila undu wailitwa appeal sindu tana twe wisi kana nitwa duniani na sina bungwa zuna ndugo mundu aikwaya yukwina kwina ngi mena masimo tinonie mayosa okegwa mundu kwanza iwakie nyango loba na ngali si utembea na mundu si mobe ko no eke kila kithemba maweta akaia koya asioke nundu au ni mobe usi baba mukate yake yu mundu kindu chambe Veronica lazima mundu etikilekana no thaiwe na yamba kwi accept nundu day site kilikana ndu atambite yetikila nundu ye obidi withie nuto no matabya tola kila linda nyeni na tuye ni kila linda na ina bingo kametho ugo wagwe ni na tuye ni nthini na ngamuelesia ugo kana ga muelesia ugo la wina community ni na imobe indi endwa makwa na ndu mamusina ndu alangi nye thayo wakwa imoendo na indi edwani kulika katika kanisa ili kanisani kana edwani kuliko Islamu ni iliko Islamu ni wako nesa withie ni wona nia institution fulani itonda kuona nyakana pena obindu kuthayo ni wako itonda onenga no kusia aya woka wabika kesio ni andu alotinda namo sisi nundu be andu angi me okuge sio ni mena mark kwa ilati ambio kona wambio tinda nola tina silane thesia wikindelu oyete nguku kana kunie mundu kana nitona vumania wano na kwata kana no na kwata ongewa kwatitwa ng'ombe ndiye zina gozwe kana mango aye ngwe ngela bro ingwe yo moja karate na muyo kwa meyo tio kwa you nitoka hivi kana woko likana na nduma muthembosu biblia yasema ikakengeke kitindo kithuku ichana ngamo ikalekose lakini pe ni wisi ni laisi mungu kumajia lakini nipina kumya je kilikoni chako bali na medha amepo du no gina pe de pena programs na ni kwatia faith ni wisi to program tu na ndo ala matono tethezia no through counseling kutethezia andu akumya kumya jela akilini no with the physical bishop was waso mo bandu mustali asia ngaido kiende kana umyala mejela nuku andu matejela lakini iliko sio yela niko uno ngeti saidia nitwa maelekeza kula kwenda program sia muthembosu nikanoge saidi ni mata kwena matungeliwa ni mata especially even we mundu tono usio ko school no usio atungo school na bana ni siku yala metha ondina no mind a school lakini anewe kasamuka tona umwithia busy kwa ebinda yasa nikana a integrate nesa kwa ulaisi ndini wa andu na beyangia sio ngongelela mwakondo wasia beyangia sio mbua mekwitwa andu ama dispute resolutions mimindo palamu ke yoka tutanambo vikayela tukethukisia bishop ekiwata ni mwa ukezethela dita kimina
utana atwa mundu akuyela because even keeping these people there it's very expensive. Yeah. Numba nezi andu bakubengili 5 bandu bamwe matei kondo andu ani productive na mindo ubo wa cyber cafe I mean cyber crime isu Bishop Weta niwe se paja be professors be matakitali yute binda naendete kuona mundu nona nake andikiwe balua nundu be thuluma nayo wo wasitha asisi amisi kasi yoka kuyuka ne kava miwe brother ku yende sia kuni wambe yotwa mabakatwe wambe yota ona ndo angi wambe yoma you know is the lanika be balua wo ma protect. So I was going to do that na ko ku protect you wewe ndikuya tosise mutanabika kuya ukitile uzuna ke aimaniwe na moka utuko na abi aongelia moko amuongelia anza ndise maimani ya wacha aweze moka ya wathia uwetembu ne wazi aine wambwa ndateka musee wake sio ne woka ne wakwatwa abi kwana ke wizi no telemete akulwa no kiati asia ye ndina mubwa lakini ne mubinge yenza ne musukumanise na namo bingi yanza ewa that is abuse na no mituke lako na ela femicide na ineka ati muno you know obi we myake tatu mwana museo mwana onekanisa yukulyanganyana obe wiki. What I liked about it elana endio nendeto tuinena newiye masya haya o file yake already it's under review nondo nitunoniona nengitio matuma mundu nezi evela silikale maundo maingi noza wata mwaka akatwikirwa mubungwa na ibrand wa kwanza one capital nikaneka le nando asu capital the information imekwenda ukobe wavu yukela mindo twaile katini utanabika level isu sisya undu totona kwa avoid nondo wa mundu ukotwa polisi wesotwa wa kotini wesotwa wokobwe mundu sumitho wa mwaminana umbaitho usu ni mwingi nayo nao silikale nayo ikisovye inawewe sethela kutwa wapo mindo it's a correction center tibandu ukondemiwa I would tweak ne watu wakuka kuyeku kwanza na usio ukuyeku nake ma chiefs na momaika na referral point mbayito chief niwengo nena naku mwana ne wathe kwa na ni woka nela we balasane kolia indonge asana kajiundo basana ni bongo mutunga you know we say the landunge ne watu ka referral point na wenenga na referral point ya mundu okie community ni onemweta mulidikana we say the ema kulia na kendonge ndiko weke itata that is a permanent reminder na akili yaku bado no eka itata ni yobetwe na ndo wanilizidikale na wiyoka kwa bwane ni utui asante ukela ngweta ni mwaka iwa weta genu wenda weta andu ama mino bikamusi if possible kwitho na onzia ya local administration undu matona kubokea andwa na mailite kwithwa maikuwa ata either in a area ya counseling kana ethwa no endie kuyana athiethia kana no kwebundia cia kindu kina aicicie thobe activity bagwiga na kwe polytechnic yo bagubi ailikwa na number 2 mundu ayinza na aimandhu wa mundu tono munenya tia nduo mde mailite no kila mwaka wa weta jongwenda hauko weta nundu pe seli la ndhuku muno yakileko na mundu suno tona ikala akona no kisio chae mo accept chae mo mwitikila na ndu mai mo mwitikila na ewa balona bala nuna aminia kwani yake ake ko committee suicide yake yoa ndu juta be mwe na mwitie wobetwe lakini yu neso mona esilite isila ivekani ukethia balabala no lakini wende enda isila ubalabalani ndo kila ngila kuya ivekani nundu abitla balabalani siana hisemba ibeti hisemba na yundi tabanya kundu nesa otagwa mundu ne wa ino ene mundu yositire bae yana atweseli miaka ya nondona na mwita ya pastor ni ruhusu ni mwita wewe ona go pastor lo ndo na keno tokumukia na mwaje kai mwita ila mwiti ambia bishop nimekusikia huko na nyeni silako yani gondo utabanya kumela wambi yotabanya ningu kwethukia lakini na bitla baba niona kila mundu asembete ayebingia
meona nondo na kwikani nondo na kulikwa nondo na kwika kila kindu ni awanekie ona itho inekie ndino biwe na ugwa thela cha vela na konete kila kwika kindu kinga tungwe ngiku yu ko ni sindo thonena na andu amakambite kilata na mwe andu ai makwitikelete you know uwe na kuwa mbeyete kila na indi paima mvo mundu withie no nena no kunena na kumwikia positive mind haya ni wasele igwenda atwana ene akaime eso kwena miaka bibiti yumo one wa manzi wa mwetu no manda o mundu ina bonga na mbonga Iselea unatunikiwa ene tunikiwa itana unamtunikia lakini na briefly nongele yuke lano niemeka chief ni wita wa kisione mwana usunde nukabyao ni weta chief ni maeta wae the local administration kila mundu go then weta waepu na wiese the lanika celebration ka muthemba na pembesa manenga wa ndinama na siuma aba ukona omo kama kanengwa na chief yajewa musiusi protectiwe inikezi bo kama mundu wa utola musiusi nundu benga nyaumie prison na nimuona etewe juta mundu mukosu utungi ando make nui pama na meta thika ndogo ni munekie kindu kisio pyu ku receive Catherine ningumweta nundu ni munana wakwa kwete Catherine na ciana ciake kumwitikila no imagine utiete mundu standard 1 withile na mwiso kuwe nona uti miaka mbingi so you can imagine mundu usu the strides but itongi asilikali nundu wa unenga andu mwana waenda ku visit andu mome prison tene woba wana wise thela ndoko na mundu ku visit na no thenge ya hapa kubi na ne matinda main communication ukatabu nganyae bana te kuya umundu umubunga witwetu muto ye yuto usiwe watwa iwe shimolate wesu iya kandisi jitawata be shimolate wayaka atwa waku atwika no twa the river ukesethela they give you the updates tia mundu akwimo be andoma na balawe na petha ili sitwaje la barindi siasiana situ itu a Boston institutions you siana ni fundi ya lakini kana kamina kumaku kailo roa yuka kakota certificate proper na mindo training hisi ya raia na sisi mbozo ngano kezethia ni ma integrate wa kwanza ela ile lakini pia asiini usiokwe yanga wana na siana na tuigethe na mituke ya utwa mundu thini nundu repercussions either si mbingi na kimena cha miaka yo Veronica be andu me mituke ya ningu yukusikata na ndwithi ndesi kanyata eto kindu kitwa no nenewa kinenewe yes nenge tazio zimuka wenu kiewite mbui mana atinda abu prison waje no sioka inge kotini na atwika ni waendie kotini lakini nundu ndezi procedure ndo mwako weti ndezi procedure ya kwasya ni ngwendo withdraw kwani you are there when we kwasya ndi kwendo withdraw nye inga nye ona nye kotwa ko sana nye no ilane we wona ni late it is too late ondo bishop kwasya take ya ni before asante ni kwastia museise ni watereka na andu meambocio kaikone ni ikwani ya tungo iko ene tungo iko ona mboskara mundu ambaye ujaribu mutunge kwani iko ni kenda witheti na affect maisha ma kila umwe nikithwa yela tiba andu basio lakini na kumusesia uyeka undu ambaye sili undu ne kai ukani affect hata uka affect na sia kwa hata uka affect life ya kwa hata uka affect asima kwa hata na andu ala niba kubina mo maka affect kata musesia bututa bikamuthia wa kilungito ndu na kiweyo cha kwa ila tukomane wake liukite